neza abakunzi b'Ingenzi TV, murasuzwa nanjye Spiridio Habimana, ubifuriza ibihe byiza ndetse kandi ubifuriza kugira ngo mukomeze mubane natwe muri gahunda zose dukomeza kubagezaho. Igikombe cy'isi, ikipe y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahagamye igihangange Portugal, mukongomani yivuga imyato. Abasesengura umupira w'amaguru mu isi hose usanga benshi ikibuga kibereka ko bibeshye. Abakunzi b'umupira w'amaguru mu isi bahanze amaso igikombe cy'isi. Abanyagihugu bafitemo ikipe bo baba bategereje ko ikipe z'ibihugu byabo zikina, naho abandi bagasigara bafana mu marangamutima. Igikombe cy'isi cya 2026 cyatanze akazi ku bakunda betting, uko byifashe ku nkuru irambuye n'ikinyamakuru Ingenzi Newspaper na ingenzinyayo.com. Ingwe za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se Leopard zakoze amateka mu gikombe cy'isi nyuma y'imyaka 52 badakandagizamo ikirenge. Ubwo ingwe za Zaire zajyaga mu gikombe cy'isi mu 1974 zahuriyeyo n'akaga kuko zatsinzwe ibitego byinshi zitashye. Perezida Mobutu arazifunga. Leopard yambuye Portugal intsinzi Houston, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikipe y'igihugu ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC Leopard yatangiye urugendo rwayo mu gikombe cy'isi cya 2026 ikora amateka akomeye nyuma yo guhangana n'ikipe ikomeye ya Portugal ikayibuza amanota 3. Umukino ukirangira amakipe yombi anganyije igitego kimwe kuri kimwe. Uyu mukino wari utegerejwe n'abakunzi b'umupira w'amaguru ku isi, wabaye kuwa gatatu tariki ya 17 Kamena 2026, aho Leopard yari yongeye kugaruka ku rubuga rw'igikombe cy'isi nyuma y'imyaka 52 idakina iri rushanwa. Portugal yatangiye neza. Leopard yerekana ko itaje gutembera nk'uko mu 1974 byagenze. Abakinnyi ba Portugal batangiye umukino bafite imbaraga nyinshi, bagaragaza ko bashaka guhita bafata umukino hakiri kare. Ku munota wa gatandatu gusa Portugal yabonye igitego cya mbere cyatsinzwe na João Neves nyuma y'umupira mwiza wari uturutse kuri Pedro Neto. Iki gitego cyatumye benshi batekereza ko Portugal yari igiye gutsinda umukino ku buryo bworoshye, ariko ikipe ya Leopard ntigeze yemera gucika intege. Abakinnyi ba Leopard bakomeje kwihangana, bakina bafite umutima wo kurwanira igihugu cyabo. Yohane Wissa yanditse amateka mashya ku munota ya nyuma y'igice cya mbere. Leopard yabonye amahirwe yo kwishyura ku munota wa 45, bongeyeho iminota 4. Yohane Wissa wazamukiye ku mupira wari uturutse ku ruhande maze awinjiza mu izamu akoresheje umutwe, atsindira Leopard igitego cya mbere mu mateka y'igikombe cy'isi. Iki gitego cyabaye ikimenyetso gikomeye cy'uko Leopard itari yaje muri iri rushanwa kugira ngo yuzuze umubare w'amakipe gusa, ahubwo yari ifite ubushobozi bwo guhangana n'amakipe akomeye ku isi. Igice cya mbere cyarangiye amakipe yombi anganya igitego kimwe kuri kimwe. Igice cya kabiri Leopard ikomeza kwihagararaho. Mu gice cya kabiri Portugal yakomeje gushaka uburyo bwo kongera kubona igitego, ariko uburinzi bwa Leopard bukomeza kwitwara neza. Portugal yabonye umupira winjiye mu izamu binyuze kuri João Cancelo, ariko abasifuzi bawutishije agaciro kubera ko habayeho kurarira. Ku rundi ruhande Leopard nayo yabonye uburyo bwo gutsinda igitego cya kabiri, ariko amahirwe ntiyabyara umusaruro. 90 y'umukino yarangiye nta kindi gitego kibonetse. Amakipe yombi asangira amanota. Leopard ibona inota ry'amateka mu kugaruka kwayo mu gikombe cy'isi. Intambwe ikomeye ku mupira w'amaguru. Leopard kunganya na Portugal byabaye intsinzi ikomeye ku mutima wa RDC cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko byerekanye ko umupira w'amaguru muri Afurika ushobora guhangana n'amakipe akomeye yo ku isi. Umutoza wa Leopard Sébastien Desabre yashimiye abakinnyi be ku kwihangana no gukurikiza amabwiriza y'umukino, avuga ko imbaraga zo mu mutwe arizo zatumye babona iyi ntsinzi y'amateka. Abanyekongo bafite icyizere gikomeye nyuma y'uyu mukino. Abakunzi ba Leopard batangiye kugira icyizere ko ikipe yabo ishobora gukora ibindi bitangaza muri irushanwa. Leopard yerekanye ko nubwo yari imaze imyaka
imyaka myinshi ititabira igikombe cy'isi, itaje nk'ikipe iciriritse, ahubwo yaje ifite ubushobozi, umutima wo kurwana ndetse n'icyizere cyo kugera kure. Iyi Ingenzi newspaper na ingenzi.com irakomeza gukurikirana urugendo rwa Leopard muri iki gikombe, imikino yose tuzagenda tuyibagezaho.